oya buri muntu wese biramutunguye. None se wowe wabyizera ute? Leta ya Amerika cyangwa se Leta zimwe za Amerika zafunze amazi yo mu kigobe cya Oman ku buryo nta bwato buturuka ku kigobe cy'aba Peresi cyangwa se mu nyanja ya Peresi afite ibendera rya Iran cyangwa se bigaragara ko avuye guhaha petrole kuri Iran ngo ubu bwato bwemererwe gutambuka. Ubwo se nagaragaye imano bisa nkaho bikomeye cyane ku rwego ruremereye guhima Iran ngitagira ikintu na kimwe igeraho. Ariko kandi nanone Iran nayo irahagurutse iti ngiri ni ishyano mwazanye muri kano karere utuye gukora ku mututu w'imbunda natwe tubasubize olingate kibe kimwe ku kindi nago twaza kwihanganira akagasuzuguro n'agasumburutso ka Leta zimwe za Amerika muri kano karere nago biraza gukunda. Bisa naho Leta Iran iteguje ibyo igiye gukora nabyo bikomeye yibasira Leta zimwe za Amerika bavuga bati kwihangana kwacu gufite kugarukira, ibikorwa byacu bifite uko bigenda ndetse dufite uburyo twirwanaho iyo bibaye ngombwa. Itangazo bashyize hanze yashyizwe na Ali Ibrahim yagaragaje neza cyane ko ibyo kwinjira muri Hormuz bigomba guhindura isura, kandi Amerika nubwo ivuga ko yafunze burundu ngo nta wakinjira nta n'uwasohoka ngiririwe ntiraye bayihaye umuburo hakiri kare ngo nibize ubwenge bimenye iki ibyo bisobanuye. Ni Iran ndazi mbigusobanurira neza kamwe ku kandi. Itangazo rya Iran, uyu mubona yitwa Sergei Lavrov, ni minisitiri w'abanyamahanga w'igihugu cya Russia. Uburusiya bwateguje Amerika kubabara ngo Amerika iraza kubabara n'ibitari yanababara ngo intambara igomba guhagarara ku kibi n'icyiza ngo nta gukomeza gutobya cyangwa se gutera umutekano muke mu kigobe cy'aba Peresi muri Asia hagati kwibasira Iran. Uburusiya buraza kuzihanganira ngo ntago buzemera. Ubona neza ko ibingibi ari ukwibasira ikindi gihugu gifite ubusugire, igihugu cyemewe mu muryango w'abibumbye, kubyo rero kucyataka ku rwego rukomeye nk'urwa Amerika irimo kubikora ntago biraza kwihanganirwa n'iki gihugu cy'Uburusiya kivuga yuko ibi bintu bigomba guhagarara. Kandi nanjye mbivuga ubundi se Iran murajyanyirwa na yonyine? Igisubizo ni oya. Iran n'ubundi arabayifasha ku mirongo imbere ku rugamba, ikarwana urwo rugamba itari yonyine ahubwo ifashijwe igakora intambara harimo n'amakuru ngo y'ubutasi habwaga n'igihugu cy'Uburusiya. None iyo ufite inshuti irakugoboka nyine bibaye ibibazo ikagutabara bibaye umwako. Uko niko rero Leta y'Uburusiya ishobora kuri bugufi cyane bwa Iran. Si ibyo gusa rero ahubwo sinzi iki ngiki cyo wakimenye. Amasezerano yakomeje kugenda avugwa ko yari igomba kwemerezwa muri Islamabad. Amakuru aremeza yuko none kuri inshuro agomba kujya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Buretse ntago bwabere imvugo yumvise, ntago mvuze y'Ubusuwisi yaye 23 na Kongo, aho ya naya Iran na Amerika. Ngo Ubusuwisi ushobora kuba aribwo bugiye kwakira noneho inama yiga ku bijyanye no guhagarika intambara muri Asia hagati, buryo ngo umwanzuro ari ugomba guturuka. Ariko ubwato mubona ngaho imbere yanyu ni ubwato bwa Iran. Ubwato bwahagaritse imbaga bwongera gutungurana cyane. Ni ubwato bwa bupakiye iyo twakita petrol nyinshi, naho bukumiriye naho bukozeho butambukana Leta zimwe za Amerika zashyize umurongo ntarengwa. Ubwato burakomeza buragenda da bupakiye amatoni n'amatoni. Ndaza kubwira umubare w'ibyo bari batwaye ndetse n'uburyo baciye muri homye Leta zimwe za Amerika nta kwibasira ubwato nk'ubwo bwa Iran kandi bwafatiwe ibihano. Reka nze byose mbigemo kamwe ku kandi mikomeje kuri muri intambara muri Asia hagati. Ngewe ndumuhungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ayikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Mwese ikaze. Reka tureke ibyo gutinda mu makorosi ahubwo dutangira ahangaha. Burya Nyiranzikoraho murumuna wa Murorunkwere yagiye mu rutoki rwa se maze akandagira ku mutego ise yatezemo ifuku. Nkuko Nyiranzikoraho arangije afata agacuma yabonye ku ruhande, kumbi uwo nawo ari umutego ugomba gutega intare. Akuruye gatoya Nyiranzikoraho nyina bayikozeho, amacumu yaramanitse mu kirere amanukira mu mutima ngo pwa. Uko byagenze namwe murabyumve. Uku niko Leta zimwe za Amerika ngo kwigendekera muri Asia hagati. Itega imitego hanyuma ariko mu gutega imitego bikarangira ari bishibukanye. Nkuko Nyiranzikoraho yashukanywe n'imitego ya Sumubyara, ni nkaho n'ubundi se ari we wibagiye. Aha Leta zimwe za Amerika nazo ngo ziri kwihorera cyangwa kwikorera ibikorwa bibi zibwa ko zigiye guhemukira Leta Iran. Nk'ubu ikiri kuvugwa cyane ku rwego rukomeye ni ibyemezo Leta ya Iran yafashe byo guhangana na Leta zimwe za Amerika, kandi mu buryo budahagarara, ni mu buryo bukomeye, aho Iran yavuze neza ko niba
leta z'ubumwe za Amerika zihaye ibyo kwataka Iran, leta ya Iran nayo iraza gukora iyo bwabaga maze hangana leta z'ubumwe za Amerika. Iki gisubizo cyangwa se iki gikorwa cya leta ya Iran mu rwego rwo kwihaniza ndetse no kwihanangiriza bikomeye leta z'ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zibangamira buri munsi igihugu cya Iran. Niho mpereye rero, ni ku itangazo rikomeye ryashyizwe hanze ritungura imbaga cyangwa se abantu benshi uburyo budasanzwe. Umuyobozi w'icyiciro gikuru yaburiye Amerika ko niba Amerika ikomeza gushyiraho inzitizi biraza kuyigwa nabi mu buryo bukomeye, inzitizi nyine zizitira amato ya leta ya Iran ajya ku isoko mpuzamahanga. Ubushyamirane muri Aziya hagati burimo kugenda buzamuka ku rwego rumwe buva ku rwego rumwe bujya ku rundi. Iran yatangiye gutanga umuburo ukomeye kuri iki gihugu cy'igihangaje ku isi, umuburo ushobora guhungabanya inzira z'ubucuruzi mpuzamahanga mu mutima wazo, apana kuri leta ya Iran gusa. Igisirikare cya Iran kivuga ko cyiteguye gufunga inzira nini z'amazi, harimo inzira yo mu nyanja itukura ari Mandebe n'ikigo cy'inyanja ya Oman. Niba inzitizi z'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zikomeje kwibasira amato ya Iran, ni ubutumwa busobanutse neza. Amato ya Iran aramutse ahagaritswe nandi agashobora guhagarikwa. Mu itangazo rikomeye ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu, komanda mukuru Ali Abdullahi yatangaje ko iki kibazo ari ikibazo gikomeye cyane ku mato y'ubucuruzi ya Iran, kandi aya mato y'ubucuruzi nayo yakorwaho Iran nayo itafata umwanzuro ukomeye cyane kandi igatanga igisubizo gitomoye neza ku ngabo za leta z'ubumwe za Amerika mu buryo buhamye cyane, atari ku ngabo gusa ahubwo n'igihugu cyose muri rusange cya leta z'ubumwe za Amerika baraza kubabara. Ni itangazo ryatangajwe bagira bati, umuyobozi w'icyiciro gikuru cya Katamalia yaburiye Amerika ko niba inzitizi zo mu mazi kuri Iran zikomeje, nta bicuruzwa byoherezwa mu mahanga cyangwa se byinjizwa bizanyura mu nyanja ya Oman n'inyanja itukura ntibizongera kwemererwa koherezwa mu mahanga. Abdullahi yashimangiye ko niba leta z'ubumwe za Amerika zikomeje gukora ibikorwa bitemewe n'amategeko byo gushyira imipaka mu mazi mu karere, bityo bigateza umutekano muke ku mato y'ubucuruzi ya Iran n'amato ya petroli, igikorwa cya leta z'ubumwe za Amerika kiraba intangiriro igaragara yo kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano n'ingabo zikomeye za Iran. Ntibazemera rero ko ubwoko bwari bwo bwose bw'ibicuruzwa byohereza mu mahanga cyangwa se ibicuruzwa biva mu mahanga ngo bikomeze gutambuka byerekeza mu kigobe cy'Abapelesi cyangwa se bivayo cyangwa mu nyanja ya Oman n'inyanja itukura. Ngibyo ngibyo ntabwo bazigira bazemera. Ibaye nyuma y'umunsi umwe gusa nyuma y'uko ubuyobozi bukuru bwa leta z'ubumwe za Amerika buzwi ku izina rya CENTCOM butangaje ko bwahagaritse burundu ubucuruzi bwo mu mazi buva cyangwa se bujya muri Iran. Itangazo rya CENTCOM ryaje ribwira leta ya Iran yuko bayifite muri make leta ya Iran ishaka yatuza. Gusa iri tangazo nanone benshi bavuga ko batarishyira amakenga. Kubera iki? Kubera yuko harimo kutubahiriza nyakuri ibijyanye no kubaha Iran. Atumaze tureba hanga hari ingingo zikomeye ziri mu itangazo rya Iran ku bijyanye n'uyu muhora wa Hormuz ndetse n'inyanja ya Perse n'inyanja ya Oman ariko n'inyanja ya Red Sea, inyanja itukura. Ikintu cya mbere mu ngingo ziri mu itangazo rya Iran nuko Iran yaza kubangama, nimba habangama ubucuruzi bwa Iran iraza gusubiza ikoresha imbaraga zose zishoboka. Muri make nimba ubwato bwa Iran nimurashweho, ubwo bitege ko n'umututu w'imbunda ushobora kuri Iran bakarasa ku mato ya gisirikare z'ubumwe za Amerika basubiza ibyo bikorwa by'urugomo byibasira Iran. Ahanga Iran igashimangira cyane cyane ko itaraza kwihanganira ubushotoranyo bwari bwo bwose buraza kugera ukubangamirwa kuraza kujya kuri Iran. Iran yo yateguje kare n'ubundi na mbere yuko isora nino itangazo yavuze yuko izi ngabo za leta z'ubumwe za Amerika zaje mu kigoye cy'Abapelesi, mu vango hafi y'ikigoye cy'Abapelesi no mu mazi ya Oman, biteguye kubangamira ubucuruzi bwa Iran. Batazavayo amahoro, bazavayo nabi. Muri make bishyize mu muriro waka kujya bazawuvemo bizabagora. Ni Iran yabateguje yuko umwanya bagazemo ari umwanya mubi. Kuri ubu rero kwataka ubwato bwa Iran egale kuzanirwa igisubizo gihambaye giturutse ku ngabo z'inkorokoro za Iran ziteguye n'imbaraga zidasanzwe zabizigwana mu mazi, mu kirere no kutaka bahurije hamwe imbaraga bagatanga igisubizo gikwiriye kuri ubutegetsi bwande bwa leta z'ubumwe za Amerika bwa Donald J. Trump bwakomeje kwibasira akarere kose Iran nherereyemo. Muri make bakomeje kwangamira inyungu z'igihugu cya Iran. Nanjye ni okay ubwo Iran yifuza gukora igikorwa nk'iki ngiki, ubwo ifite icyo yokeje.
ufite ikihagazeho, ifite ikiri gukoreraho. Icya kabiri Iran yavuzeho ni ugufunga ikigobe cya Perse ndetse n'inyanja ya Oman n'inzira ya Al-Mandeb. Reka nge nawe tusobanukirwe neza. Ikigobe cya Perse ni inyanja nini ngari inyuramwo amato menshi atajya ku byambu gusa bya leta Iran, ahubwo ajya no ku byambu by'ibihugu by'Abarabu nk'igihugu cya Kuwait, igihugu cya UAE, igihugu cya Qatar, igihugu cya Saudi Arabia no ku ruhande rwa Iraq. Bivuze ko amato ajya gupakira ibicuruzwa anyura mu nyanja ya Perse. Twese tuzanye neza ko igihugu cya UAE na Saudi Arabia ari ibihugu bifite inganda nini zitunganya petrol, gaze n'ifumbire mvaruganda. Bivuze neza ko mu gihe leta Iran nayo ivuga iti okay, ubwo mufunze ngamata aturuka ku byambo bya Iran ye kuca mu muhora wa Hormuz ngakomeza agende mu nyanja mpuzamahanga nka Indian Ocean, mukamuvuga ko nta bwato bugomba kuva ku byambo byacu mu byambo dufite muri Oman, mu nyanja ya Oman. Bivuze ko nta bwato nanone bugomba kwemererwa kwinjira mu nyanja ya Oman, nta n'ubwato bwemerewe kwinjira mu nyanja y'Abaperse. Iyo ni leta ya Iran bitangaza. Bivuze ngo ubwato bwose bushobora kwinjirayo baraza kuraswa cyangwa se buhagarikwe bwo gukomeza mu nzira. Muri make bise nka kwa kundi barihima yikoze yiciye intuza ajya ngo guhima kanaka. Ni nako baraza kugendera leta zunze ubumwe za Amerika. Kubaho nta bwato bwa Perse bugomba kuza ngo bunyure muri uyu muhora bukomeze. Ni nako Iran ivuze iti nta bwato bava mu nyanja ya Perse, noneho imbere yuko binajya mu muhora wa Hormuz ni biraza gukunda. Nta n'ubwato buraza kunyura mu nyanja ya Oman ngo ujye ku kigobe icyo cyo cyose. Ikindi cya gatatu, no mu nyanja ya Itukura dufite abasore bitwa Abahuti baraza kudufasha atajya ubwato namwe butambuka, maze kibe kimwe ku kindi, mudufungire natwe tubafungire ngaho da. Nyuma ubuyobozi bwa CENTCOM bwo bwashyize hanze itangazo. Yitwa Admiral Brad Cooper, n'umuyobozi wa CENTCOM cyangwa se komanda mukuru, yari yagize ati ku munsi w'ejo nyine agaragaza neza ko gahunda z'abazi kugenda neza. Ati guhagarika ibyambo bya Iran byatangiye gushyirwa mu bikorwa byuzuye mu gihe ingabo za Amerika zikomeje kuba nziza muri Asia rwo hagati. Ubukungu bwa Iran, ati ubukungu bwa Iran bugeze kuri 90% buterwa, ubukungu bwa Iran bugera kuri 90% buterwa inkunga n'ubucuruzi mpuzamahanga bukorerwa mu nyanja. Mu masaha atarenze 36 kuva iyi nzitizi ishyizwe mu bikorwa, ingabo za Amerika zahagaritse burundu ubucuruzi bw'ubukungu bwinjiraga n'ubusohoka muri Iran mu nyanja. Muri make ni nkaho leta zimwe za Amerika, mu bigo byavuzwe na Admiral Brad Cooper, ni nkaho leta zimwe za Amerika zatangije igitero cyeruye kuri Iran, ariko igitero cy'ubukungu kubuza imari kwinjira muri Iran bashingiye cyane cyane guhagarika amato anyura mu nzira ya Hormuz cyangwa se mu gihugu cya Perse n'igihugu cya Oman. Muri make ubwo Iran bayifunze ku gakanu ngo itagira ikintu na kimwe yinjiza, ariko uri Iran wabigenza ute kandi bihangana usubiza ni amasegonda birukandika. Wowe uri Iran wabona abantu bari kunyuza ubwato imbere yawe ngo babujyane aho utemereye kugera, kandi ababunyuza imbere yawe ari inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri bo nawe wemereye kuza kurangura iwawe, nta n'uwemereye kukuzanira wenda imari runaka. Oya, ubwo bwato ntabwo bwemerewe gutambuka, keretse gusa uvuye nko muri Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar nibo bemerewe gutambuka. Mama we, leta Iran ikakwemerera ndahigimwe nta n'ubwo ndavuze. Niko abaperesi bavuze, bemeje ko bataraza kubyihanganira, bataraza kubyemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibakumira ngo ube gukumira abandi. Kibaye kimwe ku kindi ngo desade biri kuri bibiri nguko. Hanyuma atari izo gusa, mu bundi buryo bwatunguranye cyane, bwatunguye abantu benshi, ni imaze kugerwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Asia zo hagati nk'uko Amerika ibivuga. Amerika iravuga ko imaze kugera kuri ibi bikurikira. Ubu ngo nta bwato bwemerewe gutambuka bugera ku byambu bya Iran. Kabiri, gufungira inzira amato yose y'ibihugu zose birakomeje. Amato afite uburenganzira bwo gutambuka gusa ni amato ashobora guca mu nzira ya Hormuz ariko atavuye ku byambu cyangwa atagiye ku byambu bya Iran. Andi yose bagomba kuyafunga. Ubwo uza abantu bashaka gufunga se ni Abashinwa, ni Abarusiya, ni Korea ya Ruguru. Nanjye nkavuga ni ubwo iyi ntambara yishuye ku Bushinwa busanzwe bugura petroli nyinshi muri Iran,
hanyuma Iran nayo bakaba ari kwihombya mu ikofi. Leta mbona ikigiye guturika kidasanzwe, ubona ari kuri kubibona. Ariko hari ubwato bwavuzwe bwatambutse bwa leta ya Iran bwaciye muri humye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kabone n'ubwo bari bafite inzitizi muri aya mazi. Ni ubwato buzwi cyane bwa Iran, ubwato bukuru bunini bwafatwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bwanyuze muri inzira rwose burogoga buragenda bugira rwose mu kigobe cy'aba Peresi bunyuze mu nzira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagazeho. Buri muntu wese wabyumvishe byamutunguye bati se nyuma ziko Leta Iran bari bavuze ko nta bwato bwabo butambuka, butambutse n'ubuki si ubwato bigenze gute ngo igihe ubwato bwa Leta ya Iran butambuke muce kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ni mu kwirengagiza nkana uburyo Amerika yashyizeho uburyo bwo gukumira ibyambu bya Tehran. Ubwato bw'intambara bwa Iran bwemewe bwanyuze muri iyi nzira, hanyuma kurikira n'ubwato bunini butwara imizigo, nta kubufata nta kububona nta no kubukumira. Ngo itangazamakuru rya Leta Iran ribivuga, ubu bwato bunini cyane butwara ikomoka kuri petroli bwa VLCC bushobora gutwara byibura utugunguru miliyoni 2 twa petroli bwinjiye mu mazi ku mugaragaro. Uburyo bwabwo bwo gukurikirana ubu bwato ntibwakoreshejwe, ndavuga bwa Amerika, uburyo bwa Amerika. Ubwo bwato bw'intambara butamenyekanye nk'ikinyamakuru Fars kibivuga bwanyuze mu nzira ya Hormuz nta nkomyi kugira ngo bwinjire mu nzira ya Iran nk'uko raporo ibivuga. Iyi raporo ije nyuma y'umunsi umwe Amerika ivuze yuko nta bwikorezi bwemeye bugomba kuva ku kigobe cyangwa se ku cyambu cya Iran ngo byerekeze ahariho hose, kuko ntabwo bwemerewe gutambuka. Gusa ubu ngubu bwatambutse. Bamwe bavuga yuko ibi ngibi karagatego Iran iteze. Kubera iki? Kubera yuko Leta ya Amerika irasa kuri buno bwato buhenze be n'aka kageni, Amerika ngo yari kumanura ibyo twakita Iran yari kumanura ibyo twakita irimbuka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikabyara ikibazo kidasanzwe ndetse n'igihombo gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuruta uko bizeraga guhombya Iran. Ibi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanze kugikoreza amaboko yombi kuri iyi nshuro bisa n'ibigoranye. Babahisemo byibura ko bahagaritse icyo gikorwa gikomeye batekereje gukora kuri Iran, bategereje yenda undi munsi ngo barebe nimba Iran izongera gukora iryo kosa abariho bayitegera ariho bayikubitira. Gusa kugeza amagingo ya nta kintu kidasanzwe bakoreye Iran. Ubwato bwa Iran baburetse butambuka mu mutuzo buragenda bwogoga amazi burikomereza. Ari nabyo benshi bahera bavuga bati cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gutinya Iran, bakari gushaka uburyo bakomeza kuvuga gusa ariko gukora ari ntako. Barabona ko guhangana na Iran ari ibintu bitoroshye. Katujye kuri Sergei Lavrov, magambo yavuze n'ubundi uyirengagije nta kintu waba umenye. Twirengagije amagambo ya Sergei Lavrov mu butumwa bahaye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo waba umenye neza uburemere bw'iyi ntambara. Nge nawe turumva amajwi gusa ya Sergei Lavrov avuga, kandi turamenya neza noneho icyo Lavrov yashakaga kuvuga, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kwitondera cyane cyane ubusazi bwabo bwo kuvuga ko biteguye kurwana n'igihugu cya Iran. Lavrov wagaragaje neza yuko kuri iyi nshuro Amerika nimbiza ubwenge, Amerika nimba ifite gutekereza kuzipima, ikwiriye guhagarika icyo Russia. Lavrov nyine misonye n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya yavuze, avuga yuko ari ibikorwa bibi bidakwiriye kwemerwa ndetse bidakwiriwe no guhabwa agaciro, kuko ni ibikorwa bibangamira ituze mu isi yose muri rusange. Bwana Sergei Lavrov mu mvugo ye yongeye guhamya neza ko Uburusiya buhagaze ku kubuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza kwibasira Iran. Lavrov yagize ati Moscow iri gutanga umuburo w'ingenzi cyane ku kaga gaterwa no gushyira igiseke cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igiseke cy'Uburayi. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane muri ibi ni uko isi turimo uyu munsi igomba guhabwa umuburo, kandi inzira yo kuzana abasirikari irimo kugenda yongera umuvuduko wihuta cyane kandi udasanzwe. Byongeye kandi ntabwo bihishe ko ubu gushora imari mu gisirikare byihariye bifatwa n'abantu bakomeye b'i Burayi. Niba mubishaka nk'icyizere cy'uko bazakomeza kubikora mu gihe kiri imbere, ngo mwanabibona
kandi koko abanyamerika barimo bateza imbere iyi nzira, iyi mikorere, inzira zo gushora imari mu gisirikare cy'i Burayi barimo kubikora bijyanye na politike yabo ihoraho yo kwikuramo inshingano zabo ku mutekano w'umugabane wa kera. Kandi ibi si impanuka gusa, nahubwo ni ibibazo bikomeye. Barashaka ko ibyatewe n'abatangije intambara barwana n'Uburusiya binyuze mu butegetsi butemewe n'amategeko bwa Ukraine bashyizwe ku butegetsi n'ibihugu by'uburengerazuba mu myaka 12 ishize, kugira ngo ingaruka zose z'ubu bugome Burayi bugezeho zitazakomeza kuza kuri bo cyangwa se bigere ku mutungo wa Amerika. Bivugwa ko mu buryo budashidikanywaho muri ubwo buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zirashaka gushyira inshingano zayo nyamukuru mu kugenzura Uburusiya mu bihugu z'i Burayi ngo babone uko babona amaboko yabo. Mu by'ukuri mvuga ku ruhande rw'Abashinwa ntabwo bahisha ukuri. Muri izi nyungu bagerageza gushikariza abantu bose kujya mu biganiro bifatika uko ari byo byava mu gisubizo cya nyacyo cy'amakimbirane. Kandi Uburusiya nabwo bwatangaje mbere y'igihe yuko bwifuza kuganira na Ukraine, kandi ibyo byarangiza intambara. Ariko nk'uko Keroge yabivuze ngo ntabwo ari ubu ngubu. Kandi dore icyo nabo bazi neza ni uko abasekeri bakuru bacu bayoboye bazi neza icyo bashaka kugeraho. Cyane cyane umuyobozi mukuru wungirije wa Pentagon Bwana Kirby aherutse kuvuga arega mu ruhame yihandagaje mu nama ya Sena ko Trump ngashaka gusunikira Uburusiya na Ukraine ngo kugera ku bwumvikane. Ibaze ko gasuzuguro. None ngiye kuvuga ibintu mu buryo butaziguye kandi bifatwa nk'ikintu cy'ingenzi cyane mu buryo rusange bwo kubona ibirimo kuba muri kino gihe. Gukumira Uburusiya mu gihe kirekire ntabwo bizakora. Ibi nibyo byose bakeneye kumenya ku bijyanye nuko inzira imisirano igenda. Be kujijisha ngo bajishije Iran. Mwatangiye ku bushake bwa Donald Trump kuganira na President Putin. Ibi ni ibiganiro twakiriye neza kandi dukomeje kugaragaza ko twiteguye rwose kwakira. Ariko ntabwo byari igitekerezo gusa twagize, ahubwo nuki twiboneye mu mezi 6 ashize ndetse na mezi arenga 6 muri Kanama 2025 aho muri Alaska twabonye ko twemeye icyifuzo nk'uko twari twabyizeye rwose cyari cyatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umutima ukeye n'imigambi myiza cyane. Ikibabaje nuko kuva icyo gihe aya masezerano ubwayo atari umwuka w'ukuri, ahubwo n'ubwumvikane bwayushakaga nyakuri byakomeje guhagarikwa no guhonyorwa n'abayobozi b'ibihugu z'i Burayi kandi bitwa ko bakomeye. Brussels, Paris na Iberia kandi bashyikiwe cyane bagahabwa inkunga ni Londres. Barimo ndetse banagaragaza gutegura igikorwa gikomeye cyane ngo cy'intambara cyangwa se kutubangamira. Ndabasetsa imyumvire ikomeye y'urwango rwa Ruso ikomeje kwibasira umugabane w'Uburayi, harimo n'umuryango wa OTAN ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu z'i Burayi wose. Ubu kandi barategura ishami rishya rya gisirikare rya Ukraine ko rufatanye kurwa n'abahungu kugira ngo barwane. Zelensky avuga ko Uburayi bukwiriye kumushyigikira muri iyi ntambara ngo batazagwa mu kaga k'Uburusi. Burayi na Washington bari gutangaza amagambo kumvikana gusa ku mpamvu yo guhagarika imirwano. Bigomba kuba ku bufatanye kandi tugahita rwose twemeza guhagarika intambara. Gusa hari ibintu byinshi bigomba gukorwa, bigomba kwitabwaho mu gisirikare. Macron yishimiye cyane igitekerezo kandi Kerma minisitiri w'Ubwongereza nawe arimo aramwenyura arumva imyumvire bitandukanye n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Dushishikajwe nuko mu bihugu bya Balkans hagira ibikorwa remezo bihuza haba mu mukungu no mu muco mu buryo bwose, kandi dufite intego imwe nk'iyo ngiyo yo guhuza no kubyaza umusaruro kuri buri muntu wese. Intego imwe irakurikirwa n'umushinga w'Ubushinwa wo gushyira imbaraga mu bwumvikane no mu karere ka Balkans, kandi burimo gutezwa imbere cyane mu bijyanye n'akarere kose. Bityo rero rumvikana ko turi abashyigikiye amahoro kurusha abandi abo bose. Dushyigikiye abaturage ba Serbia n'aba Repubulika y'abaturage b'Ubushinwa guhura, kandi nta gushidikanya na gato ko tuzubahiriza amahitamo y'abaturage ba Serbia. Bagomba kubazwa azaza habo ku buryo bashaka
kandi perezida Pezeshkian arabisobanukiwe neza, abona rwose uko abaturage be bumva ibintu nk'umunyapolitiki ukomeye kandi w'inararibonye. Ariko dukomeje umubano wacu na Iran dukurikije amategeko mpuzamahanga adateganya ibihano kuri ubu ngubu, ariko cyane cyane ku kibazo cy'uko nk'uko tubibwirwa ubu hari ikibazo gikomeye cyane kitarakemuka gikeneye ibiganiro, kuko ibyabiri Islamabad bivugwa ko bitageze ku ntego ariko bigomba kongera gusubukurwa. Ni ukuvuga ikibazo cy'icyo gukora kuri uranium Iran bakungayeho. Twavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabo, tuvugana nk'uko nabivuze, ingingo imaze kuvugwaho inshuro zirenze imwe ruhande rwa Amerika mu mezi abiri ashize, harimo n'umuhuro wa Putin yagiranye n'abanyamerika ndetse n'abahagarariye Israeli n'abahagarariye Iran. Kuzemera twe cyemeza icyo ari cyo cyose cyemewe n'uruhande rwa Iran mu gihe kijyanye n'uburenganzira bwabo bwemewe n'amategeko, kandi amategeko mpuzamahanga avuga by'umwihariko ko buri gihugu cyose gifite uburenganzira bwo gukungaza uranium, ariko gusa mu nyungu z'amahoro. Kandi rwose nta na rimwe Iran yigeze igerageza kwagura izi ntego z'amahoro ngo izihungabanye. Bisobanutse neza rero, bityo ngo bashaka kugerageza n'ikoranabuhanga ryo kuri intwaro za kirimbuzi, oya, nta kimenyetso na kimwe gihari kibigaragaza. Muri Iran nk'uko mubizi neza, mbere y'uko umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khamenei yicwa bunyamaswa mu ntangiriro y'ubugizi bwa nabi, yari yabujije byimazeyo ikorwa ry'intwaro za kirimbuzi, kandi na IAEA bari barabyumvikanyeho rwose. Nubwo Iran ariyo gihugu cyasuzumwe cyane mu rwego rwa IAEA, ntiyigeze na rimwe igaragaza ko hari inkeke kuri uranium yabo abanyirani bakungahayeho, kuko bashaka kuzayikoresha mu bikorwa bya gisivili ndetse mu bikorwa bya gisirikare. Ndizera cyane ko abagira uruhare muri ibiganiro uruhande rw'abanyamerika muri iki kibazo aribo bagazamura umutwe hejuru ngo bifuza uranium ya Iran, kandi ntibizakomeza ubugizi bwa nabi budafite ishingiro. Mbere na mbere tubabwiza ukuri, reka twite ibi bintu uko biri, amazina yabyo. Abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kubabara nabo, bivuze ubwami bw'Abarabu bwo mu kigo cya Persia, inshuti zabo magara kandi natwe inshuti zacu magara. Kandi si ikibazo gusa kutita kuri ubu buryo bw'ubukungu bwabo, cyemereho yabo n'iterambere ry'abaturage babo bihura n'ingaruka kuri iyi mishinga. Ni ubu ngubu rero abayobozi bo muri ibi bihugu wenda bashaka amahoro bakwiriye kumva yuko ari igihe kigeze kugira ngo basaba Amerika guhagarika ubugizi bwa nabi bwayo mu gihugu cya Iran. Ibyo ni ibinyamakuru byinshi byagarutse kuri iryo jambo rya Bwana Lavrov, bashimangiye cyane cyane yuko ngo leta ya Amerika ikomeje kubangamira igihugu cya Iran, bitazigera na rimwe byakirwa neza, bitazigera na rimwe byemerwa, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugira agasumburutso n'agasuzuguro ku rwego rudasanzwe mu buryo bukomeye. Ibyo byari ijambo rya Lavrov. Mfungiye hanganga kubaza ikibazo, ubona bizarangira gute? Iran izatsindwa? Muri comment ubimbwire. Mungu wa Kamanzi urubande mwifuje amahoro, imigisha n'amahirwe. Imana ikureba icyoroshye. Shalom.